Ndeto iria iragikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati ona ceceni ya Inooro TV itari irona mundu wa gucoka ithenya riake. Riu Hellen Muthoni ni acokerire mitambo-ini ya TV no riu ariguaga kundu gugwitwo Kameme TV. Muthoni egukorwo akirehe tabarira ya gukunguia hamwe na DJ Mac D na Pick Karitei. Akenya ni monanirie gukorwo magikenera kaundu gaka na njira nene muno. Hena Kennedy Maina akawa congratulations, hena Ann Kim akawa wow congratulations at Hellen Muthoni Kenya, hena Tasia Kenya George akawa congratulations, hena Regina wa Mugoda akawa wow congratulations, hena Alice Ndiga akawa wow congrats. Guku ni kwa mwangi wa mohoro tugakorwo tugikenera ucindani uyu wa Hellen Muthoni kuria egukorwo ena tabarira njeru mwena uria wa Kameme TV. Gakonge kuoya na giteo kinene ukorwo gi subscribe thini wa YouTube channel ino.